ngelinye ilanga ngiyahamba ngiya kwelinye ithempeli. Uma ngifika kwelinye ithempeli akho umuntu amatha ahlezi wodwa bese ngimuzwa umshumayeli ehlabelela phakathi. Athu thuma lokubonga ungowakhe. Ngoba nanibani mangithi ngiyalalela abantu bathathu. Kodwa ngisho ngathi ngihamba namakhosazana amabili ushembe wangiphinde ingane ezinhle abantwana basezulwini. Ngizelela amawele abangiqoqela lapha. Ushembe wangiphinde besiyisithupha manazayita ngeke ngikwazi ungambongi ezinye zingqomondo zeintombi ezinye ziyimpoka kushikila intombi kababa engenithi mangiyibuka ihambe egcekeni ngithi bantu abami ubaba wena uyangithanda ngibone ngifake ingane zami ingane zakho zomona uwe ngaphambi kozomona omunye umuntu. Ngihamba nentombi kababa embili ngamawele sithi uzosondela kanjani lapho wakade akhumba. Kodwa into esayinothisa sithi masiguzuguza ikapa kwaseqhamuka izilwane eziwele ngamagankuni ezazizishumini zaqhamuka ngapha ezinye zaphinde zaqhamuka ngapha zathi mayifika usangena phakathi ethempelini zafika zahlala zathi abantu usonke amagankuni ungazi usonke amagankuni yayi into abashambisa ikhulu. Siyangena kuleli thempeli umshumayeli uyifunda ngifika bayisithupha phakathi baba u9 ngathi useyanginikeza umshumayeli lenkozo uthi sekufika umfundisi. Ngithi senthethiwe ngikhuluma indaba ngiyithumela phela lapha ngithi ngathi ngithunyelwa ugesi bese ngikhuluma indaba kaShembe iphuma indaba kaShembe Shembe sengathi lo mfundisi wamfaka inkosi ungaqala umthathe manje usazosebenza sivala inkozo uma siphumela ngaphandle abantwana benkosi uyabona njengoba silapha uzomemeza umvangeli nangeduze kwami akhulume ngemnikelo esiyithunyiwe okhokho bethu kodwa khona umuntu ozosukuma aphuma imali anganikeli Athunywe ngibani lapha uzomemeza kwabamdluli ayibize ngononina kodwa uzophuma wena uhambe uyohlala emotweni uhambe uyedokodweni bese ushiya abanikazi balokukholwa abakuthumileyo bathini ngawe hawu nanga amagankuna yaphuma masithi inkosi kuselivile ayasukuma nawo ayivuthu kodwa engakunothisa kalamaгаnkuni awaphumanga ngesangelodwa lawa qhamuke ngapha aphuma shona le lawa aphuma shona sengiyabuza hawu umshumela wenzakala la uthi hawu mfundisi mfundisi njengobona abantu bengeke ethempelini lamagankuna wakwasibanibani sebahlubuka lawa wakwasibanibani sebahlubuka bathi ngesikhathi kugcotshwa leli thempeli bathi make umshumayeli wawusibanibani futhi make laba bafika laba bayogenca lethempelini noma bayohlubuka nje ubona nje afikile amagankuna namhlanje azothetha icala lemndeni ngoba khona umfundisi kaShembe afika hlabelela lamagankuni kodwa namhlanje wena ula akho cala ozolithetha kodwa lapha kuthulana uneyinkinga eyikhona phakathi komsi ohlezi kuwo kodwa umnikelo kuwe khiphi
aphuma amagankuni ayivuthuza aphuma bhekelena nalana aphuma bhekela ngathi yobona kamshumayeli uma ngabe ke sibuyele la sizohlala phansi leto siyikhuluma sibalo uthi mfundisi nanku lemuzi uphinde ukhuluma la uthi akasasonke abantu bakhona njengoba wabona ejokola nje amagankuni ebezothetha icala semthethiwe Stage esedlule kuso lesi stage esaphakathi komuzi waseLinda Ndonga ake ngithi ukuthinte endabeni waseLinda Ndonga okungenzeka ukuthi kade uyile Linda Ndonga futhi uThixo wakwemukela ukhiye kodwa usuqhathazile okungenzeka ukuthi uyanga uthi hayi sengiyibambe ebuhleni kanti ukhiye wakuselele ngwanongoma loya muzi waseLinda indlondlomsa yathi lapho sifestola khona izitutulelo zethu sokungena kuJulayi umuntu okufanele aye eYolanda ayokunxusa isikhiye kuNkulunkulu umuntu oyiNazaretha ayokwanongoma hayi kwaZulu kodwa umuntu oyiNazaretha ukhiye kufuneka ulande isibhedlela samakhosi iLinda lena liphethe ukuthi lapho kuJulayi uzoyiphatha kanjani yake yaphuma indlondlo umsabantwana benkosi hayi mina wamukhiye sengubonile usebenzile yaphuma indlondlo umsa bathinta lapha omonke lapha bathinta bathi kuku yayisiphuma lapha eLinda yehle eglasini inyoni kayiphumuli iyehle eglasini ithicaba baphansi bese lithi getting bese iqhamuka iyake yabuka le yaphinde yabuka le yabuka phezulu yayisithathi yawo isembatho ngelinanga sasisibhakabhaka sinezinto ey'ntombezelayo nawu ukhiye wamshembisa nawo nawu ukhiye wami wobono wakho ngathi nawu ukhiye wamshembe ngicela ukuthi ngabe ngisamdedela yesindondlomsa yafike yangena yathi ngiyamthanda uMaNazaretha ayingcwele kodwa umuntu ozothola ukhiye phakathi kwalomzi umuntu ongenawo umngane okungcono yona umfowenu owakukhiye awusalala endleleni uzala ngoba lo mhlangano omkhulu kangaka uzovulwa ukhiye awubona mina ukhiye ule nkosini yaMaNazaretha angase ngawusinga awubukisisa athi na ukhiye ukhona futhi ukhiye umuntu engawubona ukhona umshumayeli wangakithi eMatuba eMbalente eThempeli okuthiwa umshumayeli omkhulu ngawubona ukhiye kamshumayeli omkhulu hawu ngaphinde ngabona nokhiye wensizwa ngomsezane lapho kasomkhele naku uyalenga ngaphinde ngabona nabapotwayo ngaphinde ngabona nengane ezeliswa seliyaphuma inkonzo sekuseni uma siphuma lapha ngapha ngifuna ukukhuluma ngokhiye ubona ukuthi ukhiye wakho usuvulile nemusuvele wafaka uma siphuma uyagijima umshumayeli hawu mfundisi banenhlanhla ngabona ngibhake ngale ngezansi lami ngihlubukile ngingena laphana ngishona indawo ayisekho ngaye ngoshona phakathi ehlathini kanti ushembe uqonda ukungisa lapho kunembobo yokhiye wami khona uvele uvula isithombe umshumayeli uthi buka mfundisi ingane kamfowethu uSezane lo besinelwa ngoSeptember ngomhla ka1 uthe belethu umakoti izolo ngo7 bavele bamsika amathumbu onke ahlala ngaphandle balusi olithemba nami tembele past 7 izolo kwavela amathumbu okahlala ngaphandle hawu manje kwenziwe ukuthi aboshwe ngoplastiki sengibone wena mfundisi ngicela usiyele kubaba uyosibikela nami uDangazana hawu ingene inkonzo yasemini bese ngubona ukhiye wami ngathi hawu nanku lokhiye lapho uzovula khona ushembe senze umsebenzi wakhe iphuma inkonzo iphikelele khona phambi kwendlondlo awushembe umuhle abantwana benkosi yazi ukuthi nomusa nosizi uyibone ekamayekisa iMoyizela awushembe lophela usizi wami Nkosi sengiphambi kwakho imikuthuluka leyo nto uzothini ngathi
mangifika Nkosi yezulu nomhlaba ngayikala emva lento baba lensi zihlanganise eparadise lakho babe ebuhleni yaphinde yasinelwa kwakukhona lenkosi yakwampukunyoni nazi phambi kwami yaze ngisho ngasho ukuthi inkosi yami kwana kakushiya baba umakoti wena sowehlaza ingane amathumba ahleli ngaphansi ithi inkosi yamanazareta pho umfundisi aboshwe ngani ngithi aboshwe ngoplastic onjani uplastic baba lo wasesibhedlela wathi hayi mfundisi izosinda uNkulunkulu uzoyiphilisa inkosi kubusise ngakhuza ingcwele ngaye ngawela phe kwabantu kwase kuvuka lezi zinto zethu beyivuke sayigeza zingezasala zasemhlabeni ngakuyela kubo sengijuluka ngahle ngathi umenzo ezinomhlaba uthi le ngene izophila ilapho ngiseza manje yaphila ngabo ngishayela